to mam ke ka de lay uye ndaxar nu refna na adna a faja yi ndaxar nu refna na adna a jiga o njiriñ hôpital fa ka jegu to kina jaltel kam hôpital lu de dangan fop nu taxar ke xatu kek nu xam-xam ke kon i njanga nga kaga ɗongin i mbong ken ten ref ke leyonga ndiiki rek i mbong xam-xam nu lakas rek i mi koy kan leyonge ya refuma Waly bo ndiik wagamo leye jiranga wagano compter a refanga cafa ɗak wala a cafata dak taga fodu anda xa waralun kina jirnora doomi adama bo te diid ten a ret hôpital wala te ret no siriñ mi Waly kan moy toxan i te ref leng ga o fudodom a jega ka andoona yee waaga no fajan xooxof wo fe andoona yee wo fud fa ɗoma waaga no fajan xooxof sans o ret no siriñ i kaaga ten ref xar ten ref o ndik rek laykang taaga ten ref xaye o fudodom olaaga o gimanga xooxof gim cosaanof o fudodom olaaga a jega ka te tegtaleegeena te ref a paƴ wala ndaxar wala foof la andoona yee ka andoona yee xano nolin te ref foofi o yerin te wat i kaaga ga'anum yaaga maak we yaaga a ɓeerega ɓeer ndaxar nek sa ƴaxin bata mok a ɗuuɗo foof la kaaga fajaren mais i ɗongangaan xaye ndeta hôpital wala mbiño lakas ten waralu keeke layang ne xaye mi ka ngim xooxes mi Waly layangange o feet xon layangange o feet oxe den na famille o feet xon nderes faroog o feet xon to we andeer na ke mi Waly layta a mbaga mbid a Waly mais a jeganga de soko saktoxide a lay ke Waly lay in ndigilo kaaga ñako gim xooxofo mi gimim kaaga de gimim kaaga mi doomi adama goro de ba layanga ye gisite xale sax a jiriñang xan gisin ndeet kete layna ndax a jega wala jege mais oxoy ko goro de bo ke defna no ten neeku nana a soɓa ka roog o fina ten fiiran sax na wo kaaga refe o gim a ɗara roogo fo ñako fongi xooxof cosaan nene leyona a njaqanga ƴufanidino xa waralu kaaga ñako gim xooxofo ñako gim xoox doomi adama ka waro gima xooxof o adoox no cosaan ne andoona yee ten maam ke ngaƴuyo meen o retanga bo te xoox koy o ande roog xana jeg sax ma roog a lalonga ne cosaan ne fop waagino paang te aajo fajoxe kon Alaaji Masen fat i ndakoox no cosaan i ndakoox no cosaan ndakoox ke maam ke ngaƴ'inayo meen a mboy sax a mboy leyong de a mboy xaye o retanga no mboy weeke we ñu'aayo ɗool ken wiin we weeke we ataayo maana a mbeccayo xa xon na yaaga i ndiiki koy o leye a mboy a leye na fakeel a warel naak fog a ngeto a mbiyo ke de mbaagna cosaan den cosaan naaga moƴana xam o moof o ñu'a oxe xon na sax i cosaan naaga moƴun fuuf i cosaan naaga ten moƴun téeméeri junne yoon cosaan naaga fat i saktidin te ref ngente te ref ngulook ku te waagna ref i saktiid cosaan in i kaaga daal maaga waagumo fodaful Alhaji Masen kam ni kaaga yitam cosaan naaga bo fa ndiik a jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla i njegan no ke andoona ten ref wallu cosaan ne sax ne maako citoogina donte dans la vie actuelle fop waagano ɓis cosaan na ndaa koy o kiin ke jegoona waagano valoriser nam ndax itam o ga'anga xaye seereer xeet mayu actuellement a jega na di citoogina a jeg kam pin ka andoona yee wala bo kam kucala ka andoona yee cititoogu ndaa i ndeta bona jamono encore o kiin o kiin a jega na sax cina ndaa a kiin mais koy kaye ke kiina jega no kiin leeg-leeg laya ndiiki wallu rawan te jego andoona yee xaye mais o refanga julit bugo juura a jega nangam ndax in weeke na leya o retanga mbasisloog i njegaan kon a jega mayu ko andoona yee xaye wano lay mais nak fogaam foge in julitiya fo yoq ka andoona yee ka roog a fudnan fogit ka andoona yee ten ref i maaga yit ino saltigi i njego xooyola i mbokatirooxa te ref saltigi fo salmakoor fo suq Alhaji Masen koy o coté laaga ten bugum nagilooxaam a paax a salmakoor ten ref oxe yoqooxna roog a ciyong ten ref oxe andoona yee manam ka rimel fo xam-xam wala o rimel bo ta roog a feeñoxong fo tig jini cooɗongo ten wala pangola cooɗongo ten wala rawana cooɗongo ten wala mam fa ref keek no famille ne fop te ref wiin xarɓaxay wo soom o jeginta kaaga refa salmakoor saltigi a dodeli saltigi xay saate fe mbaag a ɗeeto yaal xam-xam fa doyna den te ref mi wala o yaal saate wala o lakas fo lakas de lay o xeek ten doyu in nu xam-xam kuna gara i adnin ten nu xam-xam kaaga ref saltigi den dodongo ten feek mbatniran wat ke kaaga ref saltigi suqu koy ten ref oxe andoona yee waaga ref o kiin o yeng ti ñaam kiro o ga'a ke na gara o défendre in o and a paƴ o yoona fo siriñ bo te miñ o and ke a paƴale te luloyegonga ke te jiriña ten ref ke pratiquer ona boog kaaga ref suq a salmakoor koy o xeene ten waagu fop
ken taxu maak we ndoon teen a salma koor ngir ngoor te ku xewna waaga ret no xooyola waaga ret no xe jirna wiin o yenga ndamin waaga ret no xe andoona yee rab ndab kene den week den mberu keen te ref fak la andoona yee ino njegun i ndetanga no xooy ten i mbakooxa oxe andoona yee o kaw la garanga no sinig te week sax ndefee gawles mais gawles a ndef mais ndefee gawles no rew o ga'anga layonge ndefee gawles o xeek ino mbogu yaay o xaana o pogeso ya faye es den mbogu gaage la de ngedna to mi fo ten nu ndeɓandong ten maaga xam me nu ndeɓandong in inu mbidu génération o ndefee gawles mais gawles o ku xewɗuma o kaw la warno yo'noox nange cungaan laya dene neek o xeeka refo ndokores a yoona fa den kon Dioudiouf laaga a ref ka andoona yee a foga fog no ke na yo'na rawanes ten ref Dioudiouf leen a ciñi andoona yee i mbaxtaana fo ten ya fek i njasnotina koy xaƴa i mbasin te me présente o golle fo simangol ya boy njoko miyo Njaay Fuun parce que ndey refe gon mi Njaay Fuun no em Njaay Fuun a kenu lamta xam koy xan lay teen o ndik rek parce que kam an teen o ndik rek te ref ndeer soɓe so ngeek wale kam xeɗano no wod fo xuɗo ñis yasam roga damtin ku te yo'nooxa mbala ku te waadana adna yasam roga dimle in ta roga musin na saytaane mi koy o tik refum depuis yaagan ma no saate fe bo kom roog ne xaye in fa ya'um feek in ndamru ndey dike te refo tik i ndamin ndey dike Njaay Senghor ku yong no ndok maleka fe idamana mi waaga fexe ka andoona yee yeginum ɓeemo ngeek masala goro Samba Linguère o no kene yo'nooxa mi koy o ndik rek bug mo lay teen fa lays koy maye parce que waagimo lay kam mbooloo ndaa andame daal ku andoona yee axe yo'nooxan te ref afel xalal fogat refu doomi adama mi koy mi yadamu meeke ya'um xeeke o ɓeeso Tafa Abdou Niang o ɓeeso Waly Ndiaye feek mbines a genu to awa a lay gawula ndef ndaa Waly ka te xaña meek ñaamel mbin den a gara ñaamit ku andoona yee a xewa kam famille es no xa ɓees bo kate faak lad meke o ɓees xa ɓeem sutooxeegu maaga a jega ma ñaaɗ ɗik to a nanga gara a gar fo doole tew Tafa xete ceena yaay watni ka gaage te ɓaat no reefaxik to a nanga gara a gara fo doole Abdou nanga watna ka te laya ngoor ke ye ngoyan yaam a ya ndey fun te gar décorer in wora saate fe fop a wey waay saate fe yaaja saate fe magna ya ndetar ten doya xam ya ndetar ten damum kami de kam xderano ya sam roga damtin amin ya boy kete jalana adna ya sam roga jiteno wot fu wodanel amin ya boy xeda ro koy kel fa keek ya sam te mo ba bisa den maka amin ya amin amin na xaye Waly keek yengo o xanek ya jalun de ken taxu dale jeeg carax bu say doom magge nga sol coquette jeeg carax say doom buñ màggee nga sol coquette mooy jëmm ji mooy bés bi tey mooy néeg bi mu liggéey tey lépp lu mu def ci pencam kër Farba bii naar olof parce que séeréer yi dama ci soriwul waaye jëmm ji lépp lu mu def ci kër gii mbala mu def ko ci dëkk bii yaayam ji moo ko liggéey muy Njaay Senghor mi moom moo ko liggéey amul lu mu daju kër Farba amul lu mu dégul kër Farba waaye nag xamoon naa nag ne balay toog dina am doom joo xam ne dina ko telate dina tekki damay koy ñaanal yàlla Waly yal na la yàlla jàppale lépp looy liggéey ci àdduna yal na ci yàlla def barke yal na la yàlla may na njaboot gu tekki ci dëkk ci kër gi ma toog ba langal la loolu laa bëgg soo gisee ngay maye géwél la waaye booy maye damay maye yakarame mag in Cheikh Diouf fogaame koy comme ne ga'ano xaref ke ano teno ɗonka ten ndax itamit comme ne ke refa comme na andoona yee mayu soxla an ndaa Waly in roog a jegal itun
adna fopo anda nda wali in roga jegle tum xaye i ngarna saate fe mbin farba te fi'id émission a layel ke andoona yee ten ref cosaan ne ke roga toxnuna te fogin fi'ine xa ref ke andoona yee ten waago témoigner fa xa yegum comme ne i ngarna meke Thior Production a déplacer it a gara ɗeetida in to wali o ndeɓof aousu billahi mina cheitani rajim o fogol in way simna fop sant a fop ndalna nuun nuno we andoona yee nun ngaru mbi'id émission mene Waly xaye content nam trop ne waaganuma layit content nam trop Waly o ndeɓes o nu nana jaar fe tele expliquer ina nuun no andoona yee nen tige a gartuno ten xu ga'oona fo koy ne roog fu ne roog a ci'tang roog ten ci'tun neen jabna ten ci'tun neen jaɓeerna ten ci'tun neen ino fop fat i njaɓ no ke andoona yee ten roog a lasun i no ke roog a fina content nam ne waaguma layta nuun content nam a paax content nam yasam jama miñ yasam jama miñ Fapa gon le fo simangol le Waly Diouf no em gen saate fe mbin farba gen saate fe mbin farba ke fa kame xaye i comme ne xaye a refa comme na andoona yee i comme no ɓeef a ref i ngar soɓidin e kam mbine soɓidin kam ɓasin soɓin kam i ngentane xa ref ke yegoona fo xe laka no ke no tef ɓeef keke ɓees a fi'a e roog coodno ten i o kiin waage teen tig koy i roog ke teen naroonga doon o leŋ waage teen dara leŋ waage teen tus i jam soom a jega teen ni tamin i jam soom a jega teen i jërëjëf ndeysaan na roga a dimle in rek i a musulan nu cet a musulan nu seytaane i min gon le fo simangol le Diouf Ndey Sira Diouf Ndey Sira Diouf i xa waago lay koy no xano tef a ɓiya ref ten ref Waly comme ne ke andoona yee ngara fo ten xaye xa ref ke andoona yee ga'ano ten fa yeg jogo na Waly ga'uma na Waly content nam a paax to Waly kan xeɗanan roog mu te bugna fad xeɗan roog a ɓisin ma no wod fo talanel warsak fa xiiwal yaam Waly a mi de a sekes o ga'oona a lasof o laya jege teɓel paames xa'a yaam ka taxuna o kiina damanga ɓaslof wa damu ka ɓasles ne yaay den a xaay a sutooxa meen yaaga a ret a xaƴaam fa xa taanaq ke ndaa Waly kana fokatira den mais ka andu yo mais ka mbiya fop den mais ka laya fop den ndigilo a soɓa soɓ de i mbiya laya ndaa naate garu ka te lasooxa den to den o soom ndefe meen jegaam teen content a paax kam xeɗana a Waly paam roog ku te bugna xeɗan roog o maad o maak oxe jegeena kumpa no mbindeef yasam a fi'an no ten a dama xam a dama ɓas des yaam o kiin a damanga ɓaslof wa damu yaay den a xaay yaay den ya te layuna e Waly de layaxame ngoor ke ngar me te layame a lay ngoor ke ngar me salamun i ke naqi meeke ɓaati mene yo ka kiina waagu teen o fañ fo i Waly a ndef xaye bo feet gidma nuun bo paam roog xeɗana nuun we ngarna o wod fo talanel warsak fa xiiwal mu nu mbugna ke ka fad yasam a fadma na barke no tuleer oxe na barke la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam boy gon le fo simangol le mi Kumba Mbodj no em Kumba Mbodj i fogam ye jega ka bug no dongo ndik rek ke gano ten fotole xaye ndax na Waly na wo sax et ka et yam ka toujours ma kam nan gilo hang radio Touba Kouta roog fu feedna comme alu jangona ke émission ne kam wondo xan jonges nana ke la jafe wa wengen na jafe danaka maga refandok yaayes ken taxu yana numa o laya rek ngar rek ga'ong rek kam safel jerejef fiya ngoor ndax ke ka fagkaterna na adina yo parce que ga'a cosaan maak wa dipin maak wa bokom roog ne xaye cosaan na ñaaƴa saate fu jegna to cosaan jege cosaan ref ke ma nda jerejef Waly feek ndeɓandongo ndu cuuno faapum to ko reso deno yin maam ya isi perim na ya is den mbogu yo te ref o ɓiy tokores waro faɗu gara meek te ciyam cer ya feek
jegim ka leyanuma tamu ga'ona ka i ñaƴama tamu teretan Dakar tamun Dakar tereta ke ga'ona gane kam content ten bo sawar ten yasam roga fi jam saate fe yasam jama ref men yasam saate fe a naat we ndefna na koɓale yasam roga damta den a damtanga den ino fop yasam i njiriñona den